Meghalaya Post.news. Hakajung kendra kali bapen Kenyaan batleng bagajung bu daki kerdom halai mkra police point henen ke janmit jong kasing thoding ki pulit ka East Castles keleyo bandan kuna halu silak sanpau hajar nakitu ki kali ki bapen Kenyaan habapen longi kini kajung kendra kali ladon hadu lai pongut ki pulit bat kentu beru hadu kasan ngut ki pulit naga special operations team kalong ru kajung ai mensiam ya ki pulit ka East Castles namar bakani kajung kendra kali la kersan lang ru daki nongilam ka dor bar snong lai umkra baladon lang nadu rang ba snong ki rang ba dong ki balak kerpar ru ya ki pulit bakindang teng ya gani jung khandrai ki kali bapen Kenyaan na kabanta ka jing sngan ki pajba hakalet kawan kumbalai thu du SP ke East Castles uba Vivek Sim ulong balala bun ki kali ki balapen Kenyaan kum ka jung di buan ki kali ki bapen wandori ki kali da kumwei baru ki wei ki jung pen Kenyaan barna kani ka jung khandra kali layo bandan kuna hadu silang san phawajar tengka chuchu long ru bagani ka jung khandra ne talasi ya ki kali kalong shibanta banwan ra ka jing sngan bar banlat na ka jing ma ya ki pajba ba shong kali ya ki balaj bawan barna kalyang ki pulit ka East Castles kila ru mandang batang kum kini gijung kendra kali na kabanta bante lakam ya ki kali bapen Kenyaan kabalong gijung ma na kabanta ki pajba Meghalaya Post.news.